Assalamu alaikum wangalizi watukufu wanzani wa hii televizio ya Taifa tosa na salamu juu ya hanyu. Eledahu la hiyezi ya mikuani ya hilibavu la bambao ya hari watu ya nziani hazi za utimizi eledahu linu. Nao wapara ya miji ya panga ya komini ya inu hautsanga fuvu la mali ili wa itimizi isike yedahu la uhanti zinyama na utongeza na zinu zono zitipia wazoni sa ya ukaya ngiwa mfano ya uladhimu wapare hawa ntipi wa wandualoni malahu yanu washinde wa yatimizi na sina runge melezo ya Salim Ahmada na Ibrahim Kawapo wakifanya ustazi habari. Yemijishenda ya bahara yenzi ya mikoani ya bamba uyahari hauvirili ya haruma ya notabilite watianzianize hazi za utimizi ya Hotel de Ville ya hao na haina mji wakaulindwa na funvula mali ilize hazi zinu zinjienziani inu namna ya uruhusu ye komini inu washinde wahunde bahanu wa hao wa ukansi ili wafanyeze hazi za hao nemiji inu ishindi ito wa kiasi ya milioni shenda fedha ya Shikomor. Harumwe ya dana mila ikale lo juhanga ngaranzor fanyi shuli ya hao suparanoda honi ngaranzor leze mwana ewa mbiha janio ewa mbuzi ewa nkuni ewa gashi sham sikarkaza msimu kampa kamra jana ndu fulani abwe miji watoka utoa heze nchida za hao shikado juwaru wambeka nganzao mjena fule kume umiso na wala juanza jena fule 20 baburi menye shughuli shartuanse shughuli inamraka ujanele kesi la hae namna ya kusudiwa hakesh kota mbaendwa mwe miji hatude mashughuli ni mashughuli kayati sha ya rohatsozi kajasa zililo maana wafanya ejezi yao ngamono bandra wasuli banu zihule banu zehazi ngazijoka za kifu ili ye komuni ya bamba uyahari wahunde bahanu wa hao wafanya hazi namna mmonao na namna ronao jitihadi wafanyao ngarifikiro kaya atamezi mili karna utimizi ngwajuri ni kazi la kile rijebanu haanza rabbil alamina mkena mwezi wana wasaji warenge relevu ikamwa benzi imadhamana wahe komuni ya bamba uyahari wataha uwananyao wadunge mfano ili washinde watimizi ze komuni za hao serikali ya bavu randi semba vinu ika serikali ya heshisiwa waonuru saidia njema waonu kaya tishuli ya hao njema njaju ambe serikali ya juu kawamba kaya haina ndo jornali wela usingar jorenga sharju ambe wananyasi wasane washenkeze besa hiyo lanla wanrua jona kaya kweli wangazija nanu wana wangazija wanikuwa za manazinu ngwafikiri yao wangazija ngwafikiri wa masiwa wakena bahanu waudushi na wejawe unaze wetaze mashauri hao ngari juzi sao bavuni nomjitole wahe mijishenda ya bahara ye komini ya bamba uyahari anda huvi diwema pesa ya tolwa ili ugharamia umuudwa nomrekebeshiwa waheze Hotel de Ville 28 harima ujimlifu waheshesiwa shangazija. Haukaye mwana ya hunde kuliyo njema hunge pasao ya hunde jamso jema hosoni mwa wa mzaya zinu lizo imatwabibu walo jumwa uzidhukuru haini mahalanika ongwa jihundrao hinge pasao wenye barnama jinu wanjie harwa mihashirishu hawonti pia ili utahaze dhul arhami wadunge mishirikiano mema iliyo baina ya mwana ne mrumshe hasibabu le jamso ngilonga hayo ya mwado waladhimu waipuwe na rishilie ze fikra zao ishahula isho nashipanga mwana ranzilo mbani hata jiazala ngia jambo yandisola shahula huno shamwana upangia ha shahula zebezonza mwana pia harumpangi wazengo zahe ngezidepende na shahula yaliswako kemzadze ngene hamili donc kimwana hasa hazalo hosihawonsi ngebidie mwana uo ishahula Mwenyezi Mungu ya mwanti za shonde ledzwa lebele la hemzaza ngebidie mwana ya hamwindo ndondo heki asema hutajio yahe hata ya jahonde mezi 6 yatsirehanye na maji wala yatsirehanye na bibero inde daula ramba inu le direction ya sante angazija ikawa hamwe direction ngauze barnamaji inde barnamaji ya nutrition ka wikanti ya utunda ishaula shahe wana nezenkulio zahe nisiha yahe inu barnamaji ikawa direction mandele rijwa yofanya hazi dayana zila pitali ifanya hazi dayana emiji armaze la pitali ze services za utunda zenkulio zahe mwana zihantiwa la pitali zonti pia ngauze barnamaji hizo eze utizarumia zonte pia raza vime mwana nane malala ya urumia kangena kuliombi nane za heze vitamini zonte pia
zitayarishiwa ngizarmo zile hospitali hizo ndo hazi wasomesiwa ngo yabo harmo ho mijini tena ngao mijikao barnamaji kansi ikanga saharmo miji mengo minena miraro harmo ngazija ikanga watundao zenkulio zahi mwana wano hena mwezi wanao mijini hao wao wauvimwa watunda. Lishirika la maji la Komor litianziani hazi yemfumbili hanza owandu waliyo harumwa emiraya ya majaju jomani huja asgarali washinde waduhunda maji hikikawaida waonisa ya ukaya yo aula mwanamku imana hauna be waonisa aula ya ukaya yemaraiya wahunde maji inu de amri ikao yedhamana wahile shirika linu ya zionisao owandu hazi wahahe ngipasao hainu sikuhusha wakazi wanu wahunde maji hasibabu ngeona mila minji kwa jakaw ya hunda. Mariam Alirilwa na Nurdin Ibrahim wakahadir. Kiasi ya mahashenda ya miraya ya asgarali majaju na jomani kwa tina maji yinu demana ile shirika la maji la Komor humsanda wahe idara ya taifa ya dhaminishi wale bundo watianziani hazi za utia maji harima mkabala uno. Ijangartimizio yemiyadia hatunda sina emaranya wa jomani na majaju nondo kanga refanya extension ya husu ya ukaya wahunde maji henamna anyiboka undu ya lazimu. Wakazi wa himiraya yinu washukuri ya kabisa habo yaka zetambuza mahaminji waziwona ngazijoblawa nongoyo iwafurahishao kabisa humkurubio wa humwezi watumu. Toka kwa leo nusu mashuhuri rijibi wa halisi ngasina furaha nyingi utambi fumu inji rahunra lelo rija riende mbio hususan rahima jianu zasi lelo alhamdulillahi rabbil alamina dujuwa yauka inu tidemira ya ilona tambuza maji bahi inu demana ipasao le shirika la maji lidungu yeze hazizinu harimwa mikabala mirwaji ili ukaza kifu ze tambuza maji ziremao. Zikaza kifu ya mfumdaru ya bira harumali dahu la homoja wa biashara la Komor ya misomo ya walimisha uhusu zedawa za kibiashara ni namna wajuu usaidiana ili wakanemralia numema baina ya hao ni mabahazazi ya muhafidho wa heshisiwa shangazi jaha kahadir na sina roishili. Leo rikauja risomeshe wandu wajukauja wa rendihede ma arbitre ne ma médiateur wa recours d'arbitrage des Comores yani wandu wajukauja ikangabo contentieux ya ma des contentieux commerciaux yani mibalbala yanjiliana wandu wa kazi za kinafsia waje wujwa wajahunu wajawataha wa oliuka wende au tribunal wujwa wajahunu wataha wakanti wafanya mwelewano dainuramba mediation yo suluhu wa parisa suluhu compromis hau wafanya hamama hakama shaya kuvira hanzia za kindani na wakati kwenda haupesi na avantage mbali na mbali kao si uzisite wakati mwingi haruma za sensibilisation za hatu kao zuzu zihantizi wabai ewandu wa hazi za kinafsia. Ye mudiri jimla wahilidahu la swana na utamaduni Rahamatu Gulamu hende na uhansi zedhamana zaha ya kanizo harumaya uenje hifadhi na haonisa iza sababisha ya kopulia zedhamana zinu kwa utujua ze mbwana nziru ikao haziwana ili mwana ya hunde haki hahe husonima ulimengu kamil maususu haruma ezisiwa za Komor. Ranzi juzi informanti tiwe hae demisio harumali chama la hifadhi he posto ya presidenti shakavati umani mchuro harume shama manawe mwana namzaya kao ngujokautia mahakume mwahani yabo lazima nikodi ngoni shahamande helika wenji harumanyi mzijua tinkwa dhamana zindwa jina zitaho wakati na engagement zaidi na abo zo tena onde maendeleo ya hensi abo nge titaho wanama wafikirie vanu manema ndahangu lazimu Assemblée Générale ke mwahani le 15 mars shabu tuonu kaya wa wende mbio hata rjoro harmetu washindiwa riangalio watu autour onemdu jarenge badala tinika secrétaire général avec toutes les émotions mana ta dezilamramba sikina mana hakaulila mi hata mimi tilili akanga mjoka ya inu kombana disarangu hale abo ngamshukurio zenongo ikaurishindiri kawazi marizifanya hata leo na utaho wanama radhi wanielewe na utahususan de ze familles ikao miuzi suive personnellement
haruma repertoire hangu amina plus de 50 familles ikawa ujoni para haina masiku ujoni para mtana mitsi subuti mi ujua ukakanjusa telefoni ya mndu kanga mina hazi shekati para ni mzazi haumbaba haumjomba ikawa mwanae haondoni tenda baishi saa 6 mi urenga hakami wona hamabala kaka janishia bala ngujona hama njamsaidia vangu miuseye telefoni tijusa ni wakati na para ni watahi samaha. Makungumanyo ya walimaji kwa tusaza jitihadi ili ubasa wa ile dima vanunsiju ama ya mashartu ya ladhimu ze haziza hauzendelee ngizo hauziro hamadu mhundu maji ikaongyo au la husoni mwa ze haziza hau. Said Ibrahim na Salim Ali Ratiraka wafanya utazi habari. Lekungumanyo la huandu wa dima wa humji wantini mwapanga wafanya hawazi hamvu sha ngwawena taabu yukao ngwazi hundao harumali dima la hao na doimuva wahe maji suala ikao ngaliwa tabishao haku hazi hizili na mwija isnaki wafanya isima hohonze ikao shikao fadhili o walimaji nano watungaji zinyama wahele bavuli nukamili wa imahu hazi hizili na 18 isikloni ya Kennedy Ishiminyi anzinda yabo kwa tushinda wafanya hazi na mnanjema huku sefu wa maji na harumale suala linu lekungumanyo lahu walimaji lahu mjiwantini mapanga waparao wanrupia wawasaidie haruma omuva wahisha isimashinu ili washinde wahundane na isima ili zihazi hao zijezende haunro. Ewa si kooperativu ikaya oitende wa nifundi watu fundi Hasani wade raisi wa ele chamalinu ridunga na rederiono wenye urisaidia shesi machine weleza zendogoza shesi machine shale wodo rakahunde fursu ari mpareni banu rimia haruma ulemengu kamili zinuzambila ONG warisaidi shesi machine jerekango ashirepareu rekango ajuari kaiziza indwaji zondi zora jojibiwa isimaika yao shikau userve wandu wahele bavulinu kamili bahata bandada weni wakaudu habanu wejawerenga maji wenda wenu siza yeziwalo za hao nane zinyama za hao. Lekungumanyo laho walimaji waho mji wansini mwapanga wanzao emakati yanu wafanye hazi namna ijoka njema zaidi na ongwa parao haina mru ikao yoshuli haniha nele dima ya wasaidie ili washinde warengeeze shesi mashinu humka yonro waho walimaji ni watunga jizinyama wahele bavulini. Ho munasaba ya humkurubio wa mwezi mtukufu wa Ramadhani wanruashe o kwaranti ujikusamanya ji ili huenda watsaheze nkuni ikao zorumishia haruma o mwezi unu zinha hanza washashize zihazi ikao ozifanya haruma emalaho na ulata inuramba ondeze tambu za usiku. Salima Ahmad Ali na Nurdin Ibrahim Polo zik wafanya utazi habari. Sihunchashi no mjio wa hetumu ya Ramadhani wanduashe kwa turanti ujitayarisha haurema zenkuni. Mfano waho wanduashe wanu waho mji wa bahani wajitolea ili wareme nkuni zinji wazihensi watijotabiha harime etumu ya Ramadhani. Zinsi kuni rendora huze shadinu ngando etumu tia yiyonge jawo rendera nkenti ridoti ya hojihoni ritijota biha basi hadia hatunda hunuma si ulima sele kari hudumu etumu rirengeje nkuni rendere hanchoma lahoni kari la mahunga risihao lukana uwa kuni. Holiwe mazamba nga jihunda uhule no mji owanruashe wa ujihuntanya hamabea ili wawajiri magari hauvahiza zenkuni huendelea homjini. Gari lila langari libao. Libao ralinda. Jivizitana. Nyansi pia hau. Nyansi pia barangati wandu wane rivahiza zenkuni zi. Baishe zenkuni zo muhimu ili urumilwa homalahoni haruma zenye pisi mbali na mbali. Hunu baamvi ya wakazi ngwa ujuma wala miri ama owasaya ngwa ujuma uyipuwa ili wafanye kuni warumie homalahoni. Zidumu hendelea zihazi za barnamaji ya wala yamiri haruma shesi wa shangazija haajili ya ujadidisha wa mhifadhu wa ulanga. Nesabiki inu yele ya haruma wa mji wa mkazi haruma libavula ibambao ya mfumtsanu yabira. Inu barnamaji iporao basim versa. Salim Ahmad Ali na Nurdin Ibrahim Bolo wafanya utazi habari.
Usiku wa raru unu wao wale miri uendele ya haruma wa mji wa mkazi nuwenye barnamaji watsauza yele kolimshinzi ya mkazi ili ye barnamaji inu yendele umdi watsaulwa ili uwala do mdi wa monje havo yaka una faida zinji harima wa unono heshwa bahashinu uwanaziyuni wa hele koli inu wajitekeleza hawinji tibahi waonesa jitihadi ili ye barnamaji inu ya uwala wa mwenje ifuzu Karwala omwenje unu wa utadamu mdu pia hali emizini otoa esafura heshwa bahasha he barnamaji inu imavwamana wa he komini ya bamba ya juu waonesa wa muhimu wa uwala mumri ili uhifadhi wa ulanga honi kwa miri hamada inilona faida hama mmonje ikawo wandongendo mbiyo wailiwa wa watahe emani yao wadopi hamtuzi wepihawe hila we hinwa we iliwa hunde siha yabo hakika migamshukurie daula gamshukurie SG ikaonde andisa bwana Daniel andisa projet inu ranguma haminji hata ya wasilimanu avenge abo mimi tina zinja hamba itondo nishkurie rais wa daula ne serikali hahe nana wandu watende projet inu hata ya wasili vano skwalelo ye barnamaji parwa basin versant ikao do watia nziani ya azma inu watsawa yele koli mshinzi ili owanazioni wanu wayelewe tafsiri ya wala mri hamadhumuni ya uhifadhi wa ulanga shwabaha wajau shauonesa zetanafu ziliyo harima wa mmonje kama abasa ngeri ya lau murenga rika haruma ilikoli kol primaire ya mkazi abahangera haruma ila ptali ya mkazi ngirindao mbio toujours na uyala murenga haujua zifaida za murenga ambazo pia murenga kamili lo dalao baada ile koli mshinzi ya mkazi uwandu wajitekeleza haruma ilopitali ili uwala wa mde wa mwenje haujimlifu miri majana mararu na mingomirandaru ya mwenje do ya wala haruma ile koli nano haruma ilopitali ya mkazi ya bashababi ya humraya wa mtangani moroni wati ya nziani heni mfumbili hazi za unawirisha umraya huja mji wa yezi ni mfumbili ya bira wende na uvaha yezi nyipando zijihunrao haruma ye plasi ya kalawe ni rangi hauziti ya nuru Amal Kasim na Nurdin Polo zik wakahadhir maelezo ya Maryama Alirilo. Unu do ushababi wa mtangani hausaidi wanelameri warenge azma ya uti ya urahafu umji wa yezi nawo wandisa zihazi za uti ya urahafu rangu yabo kalaweni wajau wende na uti ya range haniaba ya unika surwa ya umji ingo hingi yo wajibu ya ukari lamwe ribasawe umji ha aksyon zinji minhumu ngabwe aksyon mwando ikao ifanishia ne de opération ikao yombwa zéro déchet ménagère ikao consiste au moins au jilmi fo hemiraya azila jitihadi pada mwana ikao do azirumia neze sorafa autowa e majambel nambali ajihurao o momji wa moroni donc inu opération yavili ikao ngambisha yombwa vermissage do jaleo wajewa vahe o uso wa homji kamil donc inike la picha la he capital barnamaji hamada zinu ilazimu zishukuriwa na ujadidishiwa ili uhashirishe marania jumale tengezo la homji wa yezi ukane surwa ya lazimu Nukta inu uangalizi wa tukufu wanzani wa hii televizio ya Taifa ndio ritoa taarifa habari hatu ya usiku wa leo yenu na mbitse usiku wa khair na mfumbile majima ya khair wa hanza hubo Mwenyezi Mungu hinsina muhata hali tsumu ya Ramadhani ribitse haondo insha Allah.